Congratulations. Kajing penketang Bishop yu Reverend Father Bernard Lalu an pelong hakasniu blay banwan galai potrik ulubera jarpusan Hamadan Calvary Cathedral Parish Latin Krab. Kamas bukod kan sedang hakapor shpawajim min step par hakapor shibajish teng min sngi on board kajing mane sacrament par hadiin katakan don kajing le buram balingkot yu Bishop thamai. Hakan iga sngi bapen kentang Bishop yu Father Bernard on sadon ringkat ru u Apostolic Nuncio ni unong mikma jung Pope Francis Shari India ba Nepal umos Reverend Leopoldo Girelli na lorgi Bishop kathan jatay la miingi nakikatsan li ki jalan yamba ki lingdo bat kamilin tiru ban poy di ki pawajar ki padba. U Pope Francis ulathung yu Father Bernard Lalu banlong u Auxiliary Bishop jung jalan yamba shalong haka pradarik urum pangajar pusan. Berapa sekarang ini kurang. Komisi pun nak mentar por berkodor sepi. Ini ka press release halor kecing penkentang Bishop yau Reverend Father Bernard Lalu. But shwa ngapia ya kani ka press release yang dilai bentar. Anai nongkong ya ka history balokot jumu, cakap tre jumu. Nangta kum lumdo kecing penkentang lumdo yu hadin kata utrai hai. But ke program nak bentar kecing penkentang auxiliary Bishop yu. Ka history record jongi Reverend Father Bernard Lalu. Father Bernard Lalu de kuon bakhadu naki khadwai mut ki kuon jongi kong akwila imai Lalu bat iba Pius Prel Shabong kong kwa hari baru play. Lakai ia ka khat riu trip Julai sia jan khandai spa new pun riu aka sinam lain lengkot iskase hills Meghalaya. Ki kadan puli ba ila pendek kelung kumni. Be honors in political science house nam khat khandai spa khandai Bachelors of Education House Nam 8,000 Nyo, MA in Sociology House Nam 8,000 Kendai, but Postgraduate Diploma in Counseling House Nam 8,000 Rio. Lalong kini gijing puli ulalong ru unong tau jirwai nem, but bit unong tokot, but ulapan miru katukan netili ki film khasi kum sensyar kajat, but hatu syanu kan yalam. Kum soblay lingdo jong kabalang pan, lapan kentang lingdo ayu haka lai pauterik uyayong ahajan riu haparish lai lengkot hadin kecing pen kentang lengdo yu lai yu bantri kini kikam ulatoi kum ulengdo sendrop St. Paul's Parish Upper Shillong House Nam 8,000 riu ban 8,000 nyo ha kumu administrator ha Christ King College House Nam 8,000 pra u Perfect of Studies ha St. Paul's Apostolic School Upper Shillong nadu usnam 8,000 kendai hadu 8,000 khatsan u principal ke Divine Savior High Secondary School Laitungkra House Nam 8,000 kan Rio u director ke Social Service Center Shillong nadu 8,000 kan nyo hadu 8,000 arhuwai u board member jong ke Caritas India nadu usnam 8,000 arhuwai hadu usnam 8,000 arhusau u parish priest jong ke Cathedral Parish Laitungkra nadu usnam 8,000 arhuar hadu mentah but u chancellor ke Jalan Yamba Shillong ru hadu mentah Papa Kuwait Pope Francis ulatung yu Father Bernard Lalu banlong u auxiliary bishop jong kejalan yang ba Shillong haka praterik urempang mendau senam 8,000 ratusan ki kentin imsni jong kumulung do kilong ki bakarmen hutrai kin sayo abor thamai ai saya saupo lai kuwai kejimpen kentang bishop yu kan salong haka lai praterik ulber 8,000 ratusan Hamadan Calvary Cathedral Parish Laitungkra Kamas bakuit kan sedang hakapor shipau baje men step. Pat hakapor shibaje shitang nos pais nipat kan sedon kajing mani sakramen pat hadian kata endon ke program le buram balengkot yo bishop thamai. Hakasni penkentang bishop yo Father Bernard Lalu en sedon rengkat u apostolic nuncio ni unong mikmat jong Pope Francis Shari India ban Nepal u most reverend Leopoldo Girelli na lor jong u kin sedon langru baru ki bishop jong North East India naki khatsan teli ki jelanam ban naki we ki jelanam jong ke India rengkat bat bun ki lingdo kirium nyam bat ki para bangai
hakatai kasni nadu ka por mas pakut but kiwai ki program and pani live haka YouTube channel jong ka saskam ba Don Bosco Media Network kajingkerpa di para mangai bawan syakani kajingpen kentang bishop yau Reverend Father Bernard Lalu bakin wan rahi laki jong ki jasong man like ka syatngan amar bakadai kasni utrai but buon ki dukan bam kin khang hakatai kasni ngkerpa ru ya bawa ki pai dumai ki bawan syakani ka program ban nambret pathari ki kot kisla bat ki bilor hadin bakil ada pendon kameki henry ban bread ki tang haki jaga bat ki polo kiro balabu kerpang buon ki pai dumai naga jalan yam Shillong nong stoin bat ki wei ki jaga ki bawan na baro ka jala shatai lam mingi ka paris lai tum kra kalapan bai yakini ki jaga yang kali kumni hero baro ki kali ki bawan na thain jawai bat ki wei ki jaga ki bawan na ka ju kusurok kin penyang ki kali jungki hamadan nong thamai Hasay Edmund School but College Campus Holy Cross Brookdene Campus Shillong na kusurok banlay Shefford Garden Don Bosco Technical School Laitum Kra Don Bosco Mini Stadium Laitum Kra STC Campus Anton Hall Laitum Kra St. Mary's Campus St. Margaret's Campus Nirmali Convent Holy Cross Convent but Christ King College baro kini kijaka kidan Laitum Kra but Shillong jong kusurok banlay sya kejakayang kali ha upper colony but sya descent baro ki kali bawan na Thain West Khasi Hills but nari boy ken penyang Shillong na kusurok All India Radio Shillong kusurok Lower Shimmer Shillong kusurok Hyder Park Lenter Shadu 7 Set School Shillong kusurok ba NH Habarik Point Shillong kusurok Naem Bose Office Shadu MPSC Office kajakayang kali ha Loreto School nadin ka Christ King College Hopkinson Road but Hamadan Malki ngikerpat ya ki para bangai ki banwan syakane ke program kentang bishop banya siari ki kali jongki kiarna ka basim pas kerki ban ladalong ke bala mi dang kham kloy ban lai ka poi kerki khublai sendrop te haka jinget relang wadu bishop ba syarai ya ka jalan yang ba Shillong te undia relang te kata diga role kumbu bishop sendrop long kebalang te kata berbor mo kapet kalong kelum ta bateri haka puli putih haka koi kekhia bat haka jing sumar berbor hibreu habaro kilyang ni ong ke integral development te nawar bakalong sibenta jong ka mission jong balang te kan katahi kan sebut be ya ka kam jong bishop badi Bishop Bernard di bala syajid kum bishop sendrop ide balong director mensyuai ke social service center te kadai tenat jong ka archdiocese ke ba page ikini kam jong ka social development ke batre ka ibun kilyang ke be ka koi ka khia ka jing penroy di kam penroy te song thu phai kata